ก็สเต็ปมาพนายพีกีปรลกกับยาชิมบันตากันเอกาชิกายเนียมจังงี้กับมาชิสินสตุยงเปลี่ยนบุรมยพีชิสินเบียงแต่ก็จะกมันบัดงาสงอุยพีนักบันตากันจึงไอมันเสียมจุพียังอ่ะหากกันชิกายเนียมจังอ่ะแต่ก็จะยกบันตาจุพีอันยังด้วยฮอบเลยกรูกันดอยพีบางกันเด็กจะชิมบันตากันชิกายเนียมก็ลงชากบังราจิกรคูอีพีบัดกิโลกิจอจุพีแต่นมาkatakan ke stop ngakot ipi ngenya sedang dak abang idawai ha kerteng pa berukun bamse berkoi amen they try kanat ai ngu yemen ta biang sisit kene ke step sin kong jong katayau ba menta kalong kam kerpang nama ka de ka tayau berkoi ilarung cek tayau berkoi jong ke cepeng kre jongi nak betak paskha kepan they try kanat sabah kerku ya kene ke jikai niam jongi kerku ya baru basngap kerku ya kadikasi ai kalau kasih jeng kerku ipa nikine da ukris utrai jongi amen tengah pun buat akan kepo pra bangit perlo beje da ke jepule da gospel jong Yohanes kelenong ba nyau sapu atar ke caki tempel ke lek pai cha kerang ba deng do bat ki Farisi ki balakali yaki balai pim simwan ya lam ya u kita cekri tempel kila jubab empat judon ubakren kum une ubreu hatu ulapan bi ya piru ki Farisi kila kali ya ki pila jutip badon man uno orang ba ne uwe Farisi banget ya ne upat bhur tip sapang kaanyo Moses ulong ubalatim Nicodemus balong we naki ulalong uta ubalalek yakandu ya u Jesu menchua ula ong haki kat kum kaan jongi ngimla ban penrem ya ubriu klem da ya sngel na u bat da tokit ayu ulale kena paiktin na meru melong unong ko alilimo duriam ya kijung tho bat lamchem ba enjudon nong yotu lupa ba me na kaleleya ka gospel jong utrai ka jiro ya me ko Chris perlok para bangai beje ngelarung sakata yo bukoi syaban poy ka paskah menen hakari tiniam jong kabalang kala rakstang ya ka jing rakhe tayo bukoi da ka jing karkui slat lai bat menen ka dai ka si borom slat lai ka jupule ka ba ngalapule ya phi mantan ka lam yang cha ka tayo bukoi bat cha kata yo kaban poy ka sutrai paskah kabang amot banai aji kai na kane ka jupule manta ka step kadai kane pa kitu ki cakri tempel kala jubab ya kitu ki nong kirang ba ki Farisi pa umne briu lakan ki cikren ba empat judan briu bakren kummau Jesu lakan ikentin ki ba empat briu bakren ikentin basok mesim kentin ki ba aji kai kentin ba aji karmen tidak makata apa ban puson ban ai kai ni makalor kane kamat empat judan briu bakren kum bakren Yesu ka we ka sab ba bleu ai ngi ka sab ba we ni ka sab ba kraw tam ba bleu ai ngi ka sab bala ban kren ha ka ching im jingi man ka singi ngi i pangya kren paro lala yu alat paro sisngi tambah pada mu yu alat ro kadon behi ka jing kren jingi ka ba am sange hot ngam ong bangim sange sai ka jing kren ngi i pun ki kam bangile ka dai ka jing kren ni ay ro yu play ai ni ka sap ki lat ban kren nang bau thle jongi paling ong kum ne tan bun ki bre bam don kan ka sap bam la ban kren tan bun ki batlon pakha lagi hakata kom tuan buan pembelak berken nama ke wepat ke dau tengi pa balak berken ngi ai ngu yu blai dan ta kata ke jing ai pakrap tam blai ngi asap balak berken ki kren arjat
kecekran benekong ngau no kecekran apa ikran kecekran ba ai cuman toy ane kecekran babha ki babha kecekran tang ya ki babha kita kecekran ki babha kecekran ki babha ka bamot kecekran ke bang ikran ban ai cuman toy ki weipat ke bante ya ki weipat kan mau kecekran jangi kan dia bengi syukran dia bantuan kadang rim dia bantuan ke jengtu akren ya ki brio akane kan long ka cimentoy ya ki para brio kante ya ki para brio terima kata kecekran banengkong ngau kecekran ki babha paki weikin perto pet mantan na gospel bang so wat kanang syun ya ro jesu mau la kren kecekran ba ai cimentoy ya ki bu dan brio baken ko mau pun brio babha dia kecekran jangi nama kata dia benar kecekran babha ba aj matoy ba te ba aj kermen paki weki perkat paki wekin ken yo jing matoy paki kecekran ke dia benar ke jing kecekran ke badan buram dan akor pada bang ikan ini kecekran ke babha ya hab perkat ngam dia ban sukan supela jen hau pi ke babha kecek im jangi dai kan de bangim kan bha chu ke beri ke perto jengkran jengi mangi supelaj jen hau sukran kulmar kelam perkat kelam rambut baleng akran kelam rambut ada hatu ke jengkran jenga ka ai semetoy ki we hatu ki beri ki yo semetoy ni sukran pat kata kamlong te ka jengkran jengi nama kata ke benekong baban bangi kran dai bandon kan jetmu akan dai kan berbo kan raikut bangan berbo tai kitien ki babha tai kitien ki ba tuan semetoy to kabar kecekran kita seniu, are ada yang mesumar bah, hababun kecekran jengi kedai kecekran kita seniu, kumno kilong besne, habang kecekran perkat, klan puson, sukan kabawan hak cumut perkat jengi, kabawan hak remesen tua jengi, bak habakan kumta kita kecekran kimlong ke babha, bar ke seniu susu kamtam habangi kran kitien ba kor ke beliau. Kali kitian ke bathat ikiwe, kali kitian ke ba yaitu kanaj pang jong kiwe, kali kitian ke ba persausi ikiwe, begitu kita jadikan ke besneu, hoi, dari kikep, pengemala ngomong bagi dan besneu, kelang iki, dari kitian ese, ngi kuat bersneng berkerau iki beriu, dia kalau saya kalau belong, kita just neng kerau jengi kita persausi iki, tambah katong jongi, dia belong kejekan ke bambut, bangi mut bah, dah tahu, dah perkat. Apa kan iktian besne ngim perkat sukan kat balam kat ngim perkat ka ke banjia ka jeseu ki brio baki brio ken skeu ki brio ken ong kai mantan gospel baknang sun ki ro aja kan jesu ka mak sing kran jesu kran badan borom jeng kran badan nam jeng kran ke badan borom hatu kata-kata tema kata ngikum ki brio balkan lengkot ngiladang sumat dan atal lagi kom kran jemi ki babha par ki besne kaya ini kini bagi dia balik kapanang kong, imbar kiwe ki imbar ngi, kecekran jengi, kita bandong ke cementoy kiwe, kecekran kiwe yang ni, dia bandong ke cementoy yang ni. Te, kecekran pesniu, ngi ia ka kebabuan ada yang sumar, kecekran lorni kibriu, kecekran that kibriu, kecetuk kanai jonah sebuklah kibriu, kecekran kibangi tim ngitelai kibriu, parkum ta ter. Itu kita sekian balong pop pop yang ini bakran balong pop kibasnyo yuk nuksa basnyo kata kalong nuksa kaba nuksa apa pop yang ini tutungin pai chao jisu uba kumno kecekran ju na ka jung yaro utu gitu ki nong sakri tempel ki baong ba jisu bukan empat dan beri bakran kumau ki mo kita kecekran Yesus ke bara ki beriu ke dia ro kecekran Yesus ke ba ukuran pan hikai ki beriu pan hikai kecekran ke dia ke hikai hoi ki ong hikai ke mon ngilai school kram na school kecekran ki beriu ke ba ai hikai alor kane ngipule ka gospel jong Markus no benengkong ahar penyau kicu pas ngap yo are yuk kat kan ke jikai padan berisha baken ko mau te de balong riu krau cekran ju per ngi chu krem ya ni ta bon sin ke bomlong cekran ju ne par ka ba pen perkat lagi tena ma kata
kejekan Yesus kejekan ban hikai Kibriu ibu Kibriu kiduna ke bakla dah kejekan ju laukan dah kiparsi laukan baik-baik tu kejekan ju kedai ke baukan dah kejetemu ban hikai maar ukuran bante Kibriu pun pak Kibriu biasa kikala long kikala kejek imga ba mai baik kejekot ju kinong pop kejekot ju ke Maria Magdalena kejekot ju Zacchaeus kejekot ju lebi kejekran ju iki kalau mapakalai penkala kabamot yaki nang kong hikai kejekran ju ba hikai Kibriu penkala kabamot Kibriu pun pak Kibriu balong kenong pop pakrau tam da kejekran ju kikala ba kalamiat pipet hakisau gospel contoh Lukas, contoh Matius, contoh Yohanes, contoh Markus Picem pun pak Kibriu kalabha kalamiat nama kejengkren ju pet just terkam kasap au boleh tulis bo au boleh kalau kasap kren pak kejengkren ju tak ya pun pak Kibriu kapanai jesukan kumno jesukan ban tak kajeng ba penko ban penko Kibriu nak kajeng pang jongki nak kajeng pang jongki jengkren ju Bikin mau kata gospel jong Matius tentang bapra santerter. Orang bak cepai, bap cekri bapang, Yesus sabah, kuat siap cekri jenga. Yesus ongan wan, Yesus dan kamban dan ong tang sikentien, cekri jenga sakoi. Pak Yesus ong tang sikentien to, nama kecengek jeng pi, cekri jeng pi kuat. Dia kejengkan Yesus, kalau kejengkan bapang kuat, ia kebisi tom ke bapang, pergi kuat sisa. Susu, habis ada pakai ni, ipule kitab Jengstad, menong kan riu kat ar, menong kan riu kat ar, menong thok dengan kitab ong, kam day kada wai, kam day kam kumbat upang kuat penkia ipi, kada ketin wakan ipi, kamamot buku ong kumne, kamot ketin ublay papang kuat ipi, tapi ngai ikut ketin bukan, tapi sengap siapa kata kecengkran, kalau kecengkran ban pengkuat. Dia nama kata Yesus pek, perlu bukan ke kan berpengkoi ya Kibriu. Yesus kan bukan Aiman Sim. Kibriu perlu tu Carmen. Bikan mau kata gospel jong Yohanes nama pra iwe terter. Sepang kata Kibriu pelasa alam de kerang bak. Ban calan temau. Yesus kan seluruh Aiman Sim ya kah kabakadu ong kong ngaru ngampen remi pi. Pek jeng Aiman Sim. Dari baju sukan kau makan gitu Kibriu, lentem mau banyak kaki hala, kata Kibriu kalau jendela layap, saya ukuran Aiman Sim, Aiman Slow. Ha keciti cekinong Hebrew, nong balai kalai ke ongkum ne. Kabadang ne kata kesni, kabapat sep kesni, dan berbawa kada ke mesin penselur, keren berbawa kitin penselur, kan berbawa kitin ai cikerman, ha kecik im. Jadi Yesus cerkei, wantai Kibriu. Pengkala ke bumbu Kibriu, panikai Kibriu, pan ai mesin Kibriu, pan ai jekermen Kibriu. Kisi kai cungi. Lalu di kapuan utang kisah keren. Nakkan nakawai kapuan man bayu kendu Kibriu. Ulek ke kam bakrau tam ke bau ulek kadai kene kadai kisah keren juha Kibriu. Pat Kibriu pada sisa kaman babha pan sengap ya kisah keren ju kalau Kibriu man Kibriu. Tidak maka tapi para lok beje kadang keceng kerau keceng keren jengi keceng keren jeng pi jeng ngai para beriu kadang belong kumno kiri bagi beriu kadang benong nampak je sengau kumtu beriu bakren bahkan tang ni keceng ba tang bantai perkat yang ni kumno berkala bah kelamian kumno berkala kebambut ledang sumar keceng keren jengi kumba ong manage pelak jen hau si keren ki bomlong Sutat Kibriu kan ben Kibriu itu kalalan ni Kibriu kata kam dia keceng keren beliau ai kan kasap telik jengi ban keren bantai Kibriu bantai Kibriu pakalab hai Kibriu kumbala omne to ka por kam sa ban si ban kaju tena maka tangi hakane ka step ngaku apan pesau epi para banget perlok ya keceng kodor keceng keren jengi kata keceng ong pa hakisi singi keren om donai kalai peu hajar kentin Lai pewajar kentin, om tu nak cakap jengi Kibriu, natuk dan step adu dabit, lala at pusau kentangi keren, ni kali lah deh bakut kesni, nak itu kerja keren jenga, atau ke ai jematoy Kibriu, atau Kibriu kin perto, baik meneng orang ipi, kita Kibriu perto, lakukan iktim pembebakan ku mau,
Hatu ki beri kala ke mamut nama jekren jumpi jenga. Hatu ki beri kala tiak kala dem nama jekren jumpi jenga nak jelong memlong jeki. Ikan jekren ba penmong yeki. Ikan jekren ba anuksa basne yeki. Ba ikan jekren ke ba kumno. Apa ya tu yang ni ide ki jadi beri ba kumno. Na ka jekren jonga ki beri gitu ngade beri ba kumno. Na ka jekren ba kran kapan i mau jadi beri ba kumno. Pi nama kata kakwe kakam kong santam parong ya le natu ikunung hatu kebalajan no kereta bandalek charging yam dia keren tanah kasi keren jungi tip kanongot tip riu kiyo cuma toy kanongot kibri kan ngalak kalak cing im jangan nama auto briu nama kata ke briu pepse ngida poy sekto yo bakoi ngaku aban ong nama kata kawe ne kamar person cepat krek jungi nam tak paska kadai kan he hatu kasi keren cepi jangan kilong ko bakumno kilong bakumno atau ki beri kento ni so matan na kos na menengok ngi pina gospel jong Markus na benakong arpenya ki ro na ebu arkeni start na ebu arkeni jikai ki kala chani kam sem jangi kala ketik ki cuma kan kata kali balong ada baru ngi biakren man pai kendu prabrio akan kitien batei ki brio ki perkat ki brio oi patei kalau ada ko mete dai ka mama ka dai kan baru ikut hak jikan bakumno hak besar ki we hak kan banyi ki we hak kan to ki we dan ka weru ka baong ka jikan jo pi ka ai jing im na to di ki ba ki nong yalap aba kelek tinu bele kumne hoi kan bele ne ka jing kan ba malaka si ordinary day ordinary life ki jikan jongi kala sakam ki bam so khao ki bam tanong rim Syukran si pelepor, ren liar ni keren si pangki we, ya bisnis si pangki we, tad ki we, besar ki we, kaya kata kau keren, kamlau. Uto basap yang basap bakren, isi penhek, isi mulai basnew jengi. Pat kata kau mulai basnew jengi, kanyalan jengi. Pat ngilas dengan yam hak kata kau mulai basnew, hak kau keren ben, hak kau toy prabreu jengi. Jadi mak kata, kaya kau bangak wa ban ong hakan dekat step, kadai kadai, ba hak kau im jengi. Kecik im jengi kedai belong kecik im jengkren kecik keren jengi kedai belong syakat ka jengkren ni saya kio skau ba ong kibro ayo blok kari kitien ksia kitien rupa kabamot blok kari kitien ki belong donong rim ba chong ksia chong khia ba chong nong rim donong rim ba kren kata kedai ka jengmot jong kadai ka step kre jengi na ka penta ka paska barka we ka pop pa kraw tam ka bangile kalong kapap pengilek lembab telit jengi lembab jekren jengi hak kitab sirak lana kat sai bayi ter uang ubreu bamham ubreu bamle pop lagi kitien bukren kitien bukren ucakop lukan sepang kane mana ubreu bakra mana ubreu bale ba ubreu bakren patei ki bayi ombak le pop daga kitien are perlok be ye ni ki pop pengilek ngatarai kawai ka pop kerabat badan kong tam ke badan hak kemat jengi ka pop pengikran kejengkran ke pop jengkran ka pop kran ikran lagi ek bomlong tidak makata ke ek apa ngaku aban ong akan ke por ngaku aban ong akan ke por nama kata jadi panikai pan kran ki breu ke dai pan perto kejengkran jengi kejengkran jengi ke dai belong abang jesul hikai ya ki pai ba kan kumbayo ka bor kumbadan kabar. Ikan dia pengidan kabar. Kai kan jemdan kabar. Kumpayo kabar. Kabangakan kami na ada donot dak mesin janga. Kebapun jekran janga, kejengkran ba ngakran ba pakal ki bai. Oh ba ki bai kum ta ngakran. Katu kam dek janga jong ki bai. Jesukan kebadan kabar kasap na ukran bagi ro ya ukran kumbadan kabar. Bayo ya kabar kan. Kejengkran jongi nama kata kadai balong kejongi original. Kabang mot kumne mai mot kum tai bang ban theo to kumne kum theo ta isu kren ba onki we here say from the third person kadek ba ma ba ikan sepang ki we nama ba onki third person ki bala ini ada ngam pat kren ada ngam pat lap dengan pat siap lain kan ka daw hak citi ben kong jong Yohanes i we ter ong ni lap i pi ka bang yo kta yo ma yo sneu bat yo i Politik jengki kebang impat yo sel, sio ba ong kiwe impat yo mat, impat experience, impat yo kata, impat yo kita jekan jengi. Tabang long kumta, krempep kalau jekan bemlong te. Krempep kalau jekan ka
kapa pelepop yang ngau pakren pelepop wa kita ki ba skap memang kita ba skap ke niok nuk sabas niu memang kita ki ba skap kesakan ya kaju dan nama kata ngapekut ikan ka jeng ong jenga hakan kita yo bukhoi pergi pengkrek nam ta ka paska tong ni ape kumnang ikren ki ai ikren jengi atau ki balong pop halo gede kita beli ni dah khon jong beli kita berkan kita ba long kita beli de halo kan kan rim ba u wanis hajiti benang kong ju nang barsan khat prawo ki khon jong beli kim le popคนโจมเลยคิมเลยปอบกิเลปอบเลยปอบdi ketian bagi kerenกิเลปอบdi kejemur ceperkat jengki nak kejemur ceperkat kami nak sentuh jengi par kita kelong pop dan maka tatong ni keren jikan kedai bandong kum bagi keren akaban nau blei akaban kedai bandong kum ta ni diคนโจมเลยblei pa ini kum ta lengrong puatโจมเลยakan hab long kum ta bagi blei kedai pe ro yang ni melengam ong bang ni kulat tambah ciyo dia ro Taro ulo bro sisa udah la kajong kono rim ko ni ka bay pasu ong ki bro hang neng ta chu se bo ong ki bro kono ta ka to kam dai ga jeng kret pat ni karang ba ide banika ya ki khna jongi ki khon jongi bang rit ha ka ji kren na ka se khna ga se yang ni ta kom palong mangi ki khna ku long ta ka da ka pateng jongi ka nyalam chu bai pat pateng ga se ka bom long ka pateng ga ba sniu kam nan rang wan ra jeng long ba sniu ha ki bai pat Tena makata ngamu benong ide banika ya lade ikai kita ki habri jongi ba ki jengkran jongi kilo jengkran badan murah ba sana ka abang ni cak yasngau ki brio da jengkran tu brio dan jengmut ka sana badan buram ki brio kwa bersap brio badan buram bahkan tai ki bate oh macuken hang ni ta sulong pen ba pen pok ila de hamadan hamadia kan ka arab kan basan ta suapan kan ini hak perkan dengan orang ni, hak person hak itu why belai. Hak tu kan kita keren jenga kalau mau kita mentua kita kalau pemban kita tim, pemban kapop. Makanya kita usah kira kesalahan kumju, bat kata kadai kata jenga bukan aku. Tapi perlu para bangai ibu nama kata hak kan kita step, ai kan kita jengkai ni hak harus sinangkong jong kata yo berkoi. Pakai way kapop kita penduk pendam kapop jengkeren jengi. Pada penduk yang kena kapop jengkeren jengi, ngau ngi piki way pop kan. Kita duna nangi kita bahang semiat bagi sok jong kata kita yo ke paska ke pasuk ke pakaman. Kita apa ke paska, kita ngit pengkoi yang kena jengkeren jengi, apa koi jengkeren jengi, ke balong pop akan jengin jengi. Tu boleh berku ke doa yang ke jengkeren jengi. Man nak kasih. Kabam dan bapep nak jengkeren. Ngim sim suti nak jengkeren. Sim suti tang ada bangi tia. Tang suki tia marki ni keren. Dan kata barok cisngi ha kam haki jaka bangi tre ha ya wahad ta ya keren ni ke. Atau ki beli jem toy sekali. Lagi sengau bakam aj metoi ki kapang saja. Nak kata jengkeren berpelong pot ni. Pada wai beli nama kata nak betul jupi akan stop. Malam yang haru bah ingin bicara kejengkeran jengi. Kejengkeran jengi kemudian pelepop yang ni, kejengkeran jengi kemudian pelepop yang kita. Tu boleh jong kejengkeran kau berjusuk bagi kai ni matan. Bah, lakukan bah, awak kena cuan kira royu, kalau sana kejengkeran jengi, kibel kepertu, kejengkeran jengi jenga. Orang bilang tang kejengkeran, tapi belum kejengkeran sisa bagi beri kau teh. Tu beriu, tu beriu, kekali kei, pada bah longkam, pada yang ni. Pakai keren ke bawah noble. Tiada makan tangan dua, betul biar kena kesab boleh ke bawah boleh ayam ni. Boleh terangkan nak ke boleh sibun. Ayam ni sibun kesab, dipong. Kau wajib ayam cuma ni kesab balapan keren. Kau boleh sibun am terlej jengi. Bat, yarab bom ni terlej jengi, keren jengi. Kalau sakit jengkerku, ke jengtim. Yang ni bakran pada kita bersnam. Ayam pakai keren jengi boleh, kalau keren bami nak ke persat mesim ke jong ni. Pantai ke Prabu. Kepertai jengi kejat nama le seki pop jengkeren jengi. Seki jengkeren jengi kim aja metoi kim penkuat yaki kim yarab yaki ban keno nama kata ai bagi jengkeren jengi mata kata yo akan cepat krek jengi mata pasca kalau ngisa cepat krek kaba yarab yengi pantai lade pantai kiwe kerkuin maka tai ya kan kata yo jengi kerkuin ni we pai we ni pa ni kene da ukris utrai jengi amen. Kabura mau pa berkuan beramesin berkuan kembang lalong kabana kong berjumata berbara junam la junam amen try udon ringkat batpi pajar ku jo blai betul bo berkupa berkuan amesin berkuan kan her halah jompi blai sibun blai ku kada ya pi